They really pulled the rabbit out of the hat, and they have surprised us with some amazing results. Vagudiswa va matric ka swikolo swa private bon'wana homulingo mahola vo wana mbelelo dzavo. We hope the police, that's a way will take to say not in our name, not in our presence, will be here and push back on criminality. Vahumbulelwa varati vane va khou tumanywa na milandu I fhambananaho ine yanga mabulayo khathihi na u ṱangula dzigoloi vo lovha musi ho vuwa muthutshano na mapholisa madautsha a namusi. Mutambi wa tenisi wa shango la Amerika ane a vha kha vhuimo ha vhuṱanu kha mutevhe Jessica Pegula o bvisiwa kha luṱa lwa vhuvhili lwa thonamennde ya Australian Open. Lokovela ndi ne tshanduko ligege ndiko ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 ndo vha funda livho shelwa nga vhone henefho hayani nga ri roṱhe. Dakalo line la khou ralo u fhelekedzwa nga u femuluwa ha mbofholowo izwi sa vhunga vhagudiswa vha matriki kha zwikolo zwa private vho ṅwalaho mulingo mahola vho wana mvelelo dzavho. Vha IEB kana Independent Examination Board vho bvisa mvelelo vhukati ha vhusiku ha Ḽavhuraru afho mvelelo dzavho phasaho dzo ima kha phesenthe dza 59,4 kana 98.46%. Kha vhagudiswa vha matriki u phasa nga ṋaledzi a zwongo vha dzhia vhulala zwo ḓa nga u ḓifunga na u ḓinetshedzela. I was head girl, so there was a lot of pressure. I was also first team captain. I was also doing arts and drama. I was doing a lot of things. So the pressures of what all of those roles expected from me was very hard. I take rest when I really needed it and, pray like God really helped me through it. By God's grace, honestly. Ṱhoho ya tshikolo avha vha ri vho kona izwi zwoṱhe nga u ḓa na maga maswa a u tikedza vhagudiswa hu tshi kha ḓivha na tshifhinga. They really pulled the rabbit out of the hat, and they have surprised us with some amazing results, and they've worked incredibly hard for these results. Vhabebi na vhone vho ḓala dakalo. We are so proud of our daughter. She worked hard for this. She put everything into it. It was late nights. It reached a point where we actually had to stop her studying just so she could take those breaks and eat. Kilasi ya matriki ya 2023 yo shuma nga nḓila ya maṱhakheni. Zwikolo zwivhili vhuponi ha Ṱevheha zwo dovha hafhu zwa wana mvelelo dza nṱhesa nga murahu phasa nga phesenthe dza 100. Vhagudiswa vhavhili vha tshikolo tsha St Dominic's Priory vho phasa na nga dziṋaledzi kha thero dzi paḓaho rathi. I am very proud of what I've done, but I would also like to take this opportunity to thank the teachers, the school staff and my family for supporting me throughout my school career and helping me achieve these good results. I think the biggest thing is honestly just consistency. Like, if you're consistent day in and day out, it's going to work out for you. Tshikolo cha St Patrick's Christian Brothers nacho necho phasa zwavhudisa hune vho bvisa phesenthe dza 100 lwa miṅwaha ya 13 lu tshi khou tevhekana. Exciting morning, and we're really proud of our children who have done so well. 100% pass rate again. So proud of our students once again. So yeah, we're delighted with our results. Vhagudiswa vha na vhone vho ḓala dakalo ḽihulu vhukuma na zwino vha ri a vha thukholwa. I'm extremely happy with my results. I've been aiming for at least the 90% and I got 92, so I'm really happy about it. I was praying last night, and when my marks came out, I was super relieved that I got marks that were that high. Vhagudiswa vha Redden House Constantia fala Cape Town na vhone vha na zwinzhi zwa u pembela nga murahu ha musi tshikolo tshavho tsho bva nga phesenthe dza 40 ya dzi bachelor. Ya private kana Independent Examination Board ngedoroboni ya Polokwane vunḓu la Limpopo zwiko pembela u shuma zwavhuḓi kha mvelelo idzo dza mahola dza matreke. Tshikolo tsha Jabez Christian Academy tsho phasa vhagudisi vha phesenthe dza 100 zwine zwa amba uri vho phasa vhoṱhe. Tshiṅwe tshikolo tsha private tsha Masiala Progressive tsho no tsho kona u phasa vhagudisi vha phesenthe dza 47.
I would like to take this chance and thank God and also my mother, my grandparents. They've always been there for me every step ahead, and I appreciate them each and every moment of my life. Wow, I'm just so thankful to God. I think it's a miracle, honestly, that I've passed. I did my part, but I think, it's important to remember God in a time like this. vagudisa va 11 vo ṅwala mulingo wavo afha xikoloni ichi ṅwaha wo fhelaho. Today is a day of celebration because God is so good. We have 100% pass rate and we are so very, very happy. Na afha xikoloni cha nṱha cha Masia la Progressive, vagudiswa, vhabebi, khathihi na vhalongoli vha xikolo vhoṱhe vha vha tshi kha ḽimuya ḽa u pembelela u phasiwa maṱiriki nga phesenthe dza 47. I never thought that a person like me would produce those kind of results. I like to thank the institution too for trusting in us that we are capable of producing those kind of results. I'm feeling excited. I'd like to thank my parents and the school for the whole support they've given me throughout the year. Chikolo ichi tsho bveledza vhaṅwe vhagudiswa vho shumaho vhukuma kha ḽino shango. Our top learner had 6 distinctions. 2 of our learners were in the top 1% in languages, and we're just happy that there were so many learners that we thought were not going to get bachelors, that we were able to harvest as much as 36 bachelors. Vhuvhili ha zwikolo izwo zwa shuma u fhira zwoṱhe hafha vunḓuni zwoṱhe zwi ri zwo lugela u bveledza dziṅwe mvelelo dza nṱha kha uno ṅwaha wa 2024. dzangano ḽa vhadededzi ḽa SATU ḽi khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na thikhedzo khulwane kha zwikolo zwi sa khou shumaho zwavhuḓi vunḓuni ḽa Limpopo. Vunḓu ḽa Limpopo ḽi na zwikolo zwi sa khou shumaho zwavhuḓi kha mvelelo dza maṱiriki. Mvelelo dza maṱiriki afho vunḓu ḽa Limpopo zwi ḓo ḓivhadzwa matshelo. Ndavhelelo ndi khulwane vhukuma malugana na mvelelo dza maṱiriki vunḓuni ḽa Limpopo. Vunḓu iḽi ḽo ḓivha ḽi sa khou shuma zwavhuḓi kha miṅwaha yo fhiraho. Vunḓu iḽi ḽi tshe fhasi kha maṅwe mavunḓu nga mulandu wa zwikhukhulisi zwo fhambananaho. Vha dzangano ḽa SATU vha khou ṱoḓa uri zwikolo zwine zwa sa khou shuma zwavhuḓi tshiṱirikini tsha Sekhukhune uri vha thusiwe nga tshomedzo. Limpopo is not performing up to the optimal standard. There are quite a number of objective and subjective factors that could account for that. And one of the things that we normally ascribe that performance to is the fact that as a province, one of the factors is that we've got a high enrollment in terms of learners. And what is also lacking is the kind of support that is given to our schools across the provinces, more especially underperforming schools. Vunḓu iḽi ḽa sedza kha u wana phesenthe dza 40 kha vhagudiswa vha ṅwala maṱiriki ṅwaha wo fhelaho. We set ourselves a target of 80%. And last year we got about 72%, if I'm not mistaken. We 8% short. So I think what we may want to do is to do what other provinces are doing, and even better it, because it's not enough. I always tell people that it is not enough to do good practice, but better the good practice and be unique. So as Limpopo would want to do that. Vhabebi vho sumbedza u vha na fulufhelo. Ke kwa ke thabile ebile ke ba lekala tsa matlhatsi matlhogono ke ditšhopo tša matriki tše e ska ba bona mafele ba paletšwe ba tsebe gore moantri wa o so win ba ska ke polaya please a se mathomo ka bona se se bengwana mo Limpopo ke tshepa gore 72% yona re tlo tswa ka yona na re tore ja rena le improve budi because ka le bela ngwa wa fela bana ba rena ba ira ba iteka budi when they were ke le java pass. So this year 2023 na ba improve and na re ba wisa the best or no ngo go tanga kwa shilo. Kha avhe vha si shume zwavhuḓi vha khou humbelwa u salaṱa fulufhelo. Ri tshi kha ḓi vha kha ḽeneḽi fhungo ḽa mvelelo dza maṱiriki, MSc wa muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Limpopo Vho Mafhungo Lerule Ramakhanya vha ri vha khou lavhelela mvelelo dzo khwinifhadzeaho dza maṱiriki na ṅwaha na uri vhana vhanzhi vha ḓo phasa nga dzi bachelor dzine dza vha tendela u guda dzi yunivesithi. Vho Lerule Ramakhanya vha ri hu na vhagudiswa vho no lingana zwigidi zwa 49 kana 94,000 vho ṅwalaho milingo ya maṱiriki mahoḽa henefho vunḓuni. MEC vho amba na vha mbekanyamushumo ya zwa maramani zwino nga fhungo ḽeneḽi. A zwo ngo lingana ngauri ri ḓo humbula uri mahoḽa arali ra tou zwi sedzesa ro concentrate nga maanḓa kha ṅwana wa tshikolo
a hu ngo vha na zwithu zwinzhi zwo ra itela mudededzi. Yes, vhadededzi vho vha vha tshi khou ḓiswa u pfumbudziwa, mara a ro ngo tou vha na dzi professionals nnzhi dzo to yaho vha ri zwino hetshi tshipiḓa ri khou tou concentrate kha vhadededzi uri ri make sure uri mudededzi na ṅwana kha support ine a khou i wana vha khou lingana. Zwino hezwo zwithu ri tshi khou sedza ra zwi vhona uri kha musi na ṅwaha ri tshi khou thoma 2024 na klasi yashu ri tshi tou fhedza na musi ri khou lavhelela uri vha ḓo ri vhudza mafhungo avhuḓi. Rine sa Limpopo ri dzula ro bvisa mvelelo dzavhuḓi zwi tshi ḓa kha dzi bachelors. Ri na vhana vhashu vho no phasa zwavhuḓi, so ri khou lavhelela uri na namusi minister vha ḓo ḓivha vha khou ri khoḓa uri result dzashu ndi dza ndeme, a ri ngo sokou vha na nomboro ya vhana vho phasaho. Kha Limpopo mahoḽa ro ṅwalisa vhana vha 94,000 ende ri ḓo zwi humbula uri heyi ndi nomboro khulwane, ende ri khou lavhelela uri kha henevho ri vhe ri na dzi bachelors nnzhi vha kone u tevheliwa nga vha dzi diploma. Vafaramikovhe kha khamphani ya Piotrans ine ya tshimbidza bisi dza Rea Vaya ḓoroboni ya Johannesburg vho themendela maga a u phulusa lwa mabindu khamphani iyi. Mutshimbidzi wa pulane iyi ya u phulusa khamphani ya Piotrans Vho Mahita Yob vho fara muṱangano na vhathu vhane vha khou kolodiwa khathihi na vafaramikovhe vha khamphani iyi. Khamphani iyi ya Piotrans yo vhumbiwa nga tshigwada tsha vhalanguli vha dzithekhisi vha Soweto u itela u tshimbidza tshipiḓa tsha u thoma tsha bisi idzi dza Bus Rapid Transport kana BRT lwa miṅwaha ya 10. Fhedzi u tshimbidziwa ha bisi idzi zwo ambarelwa nga ndaulo i si yavhuḓi khathihi na u tswiwa ha ndaka dza hone. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwone zwino. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Minista wa muhasho wa mapholisa Vho Bekele vho dalela fhethu he havha na tshiwo tsha muthuntshano ngei Inanda vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal. Vhahumbulelwa vha rathi vhane vha khou ṱumanywa na milandu yo fhambananaho ine ya nga mabulayo khathihi na u ṱangula dzigoloi vho lovha musi ho vuwa muthuntshano na mapholisa maḓautsha tsha namusi. As we received our intelligence information, we found in the house, again, kudos to the police who have come tops. The 3 of those people were arrested. Among them, I want to repeat, because especially around here, women are found in those criminal elements, as a criminal element, those crime scenes. So 3 were arrested and 6 were shot and killed by the police. Thanks God that our police, they all survived. It was between 20 and 25 minutes kind of shootout. We found the guns in the house, 3 of them. It would be a shotgun, ML5 and the AK-47. The guy that was carrying AK-47 was found with an empty magazine. And every cartridge was down on the floor, which tells you that is a very serious person and very serious criminals. They are associated with quite a long list of murders and house breaks, and seems to have been living a very soft life in their room. Muṅwe wa vhaholela vhaṱanu kha bulayo ḽa Senzomeyiwa o ṋewa tshigwevho tsha miṅwaha 5 a dzhele malugana na muṅwe mulandu wa thungo. Vho Muzi Sibia vha miṅwaha ya 30 vho ṋewa tshigwevho itshi khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Thembisa nga murahu ha u wanala mulandu wa vha na zwidzidzivhadzi na gulu zwi siho mulayoni. Avho Sibia zwa zwino vha khou shuma tshigwevho tshiṅwe tsha miṅwaha ya 12 dzhele ya Moda B ngei Binoni malugana na mulandu wa u ṱoḓa u vhulaha. Muhumbulelwa ane apfhi Moses Bia o swika khothe yo vhukwa nga ngedane nahone hu na tsireledzo yo khwaṱhaho ya mapholisa. Ramulayo wawe wo sumbedza u ḓiṱukufadza. In passing sentence, Your Worship, the court should order that sentence for count number 2 should run concurrently with sentence for count number 1, Your Worship. Nothing else that he has a remorse, that he is sorry for what he has done.
Those things are not even in your submissions to the court, or why the court must consider a lenient sentence, why the candidate he is the candidate. I mean, those are the things that the court are looking for. Or are you just saying you found him guilty on serious crimes, Your Worship? The only thing that the court must consider is direct imprisonment. Zoraro muchichisi oumbera muhatuluri vakwatisa chanda kachigweo chawo malugana mulandu uyu. I believe that the interest of the society or should weigh more than the personal circumstances of the accused person. Let that be a sentence that is going to deliver a strong message, not only to the accused person, but also to the other potential offenders. Sibia ukuliva na milandu miviri na wana ugweva mingwa mitano kama mulandu mwana mumwe. Sibia wana mulandu oringisa uzizivazi na guru sio mrayoni. You are a dangerous person, and it may persuade the court that the society or the community in Tembisa or in South Africa must be protected against a guy like you. Looking at your previous convictions, the fact that you did not show any remorse, the fact that you, in a short space of time, you created a line in which the court needs to say that you don't adhere to authority and our laws. The court is also in the view that the only sentence that will be suitable will be direct imprisonment. Zvigovezi zvamingwa mitano zvichimbira zvote kati na chigwevo cha mingwa ya fumbiri chini havakati na ubandida. Chanda cha Minista wa Muhasho wa Vhuendi Vho Nkosinati Mancu vari tsedzuluso dzikadibvela phanḓa u itela u wanulusa tshivhangi tsha khombo ya bisi ya semiraḓo miṱanu pa ḽihoro ḽa ANC vho lovha vunḓuni ḽa Limpopo mafheloni a vhege. Vho Mancu vho amba izwi tshifhingani tsha mushumo wa u elelwa avha vhaṱanu ngei Vhuṱokwa nnḓa ha ḓorobo ya Polokwane. Miraḓo miṱanu vha ḽihoro ḽa ANC vho lovha ngeno vhaṅwe vha re na tshivhalo vho huvhala musi bisi yavho i tshi thulana na iṅwe ya fhedza ya wela luwani vhuponi ha Mafhungo nnḓa ha Tzaneen nga Mugivhela. We do not have a final result yet of the cause of the accident, and we do not want to speculate. It was early in the morning. It's Mafhungo, which can be very misty, and it could be that there were weather conditions that were adverse. It could be that the driver was fatigued. So we do not have any report as yet, but our road crash investigators are cooperating with the police and the traffic officers to come to the bottom of what could have happened, so that we do not speculate but give an exact account of what happened. This accident has hurt us as the ANC. This accident has also strengthened us as the ANC, because despite whatever it is that is going on in this country, we still have people like the 5 comrades who died on the road, contesting, announcing, singing, still family members of the African National Congress. The arrangement they are going well. We are getting support from different people, from the government, from our political party. So far everything is going good. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18.96, bondo 24.02, euro 20.59, pula ya Botswana 138. Mikovela JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,013, platinum ndi $898, oil sonkunakiswaho ndi $77.92 nga fagi. Ndi matekwana khari mudirabelesa nyimelo ya mucho ya matekwana anamusi aiwa ukuurabelo ine vukuma zwipidani zwa phala tebula atsina ana phala phenera shango ya vupatoba ndikona ziyambuli zi percent za 4 atsina ikoperekezwa hapo nanga mimuya ini ya kubudzula nga buhali ukobela hone aiwa akuna mvula ini ya kubikwa pezi ha khari mudirabelesa machero hone litocha lima ngachipumbe yate mudirabelesa nyimelo ya mucho ya machiri kotoba hapo ya sumbela mvula kwila kotoba hapo ya bikwa kotoba hapo rabona mimuya ila ikopfera panda na ubudzula phala kunzini
shango khari mbudili mona riwe se temperature za mateko na namusi khari thomenga bundo lashu la ngeno khawti kuna ko bikero hani mocho bude bukuma ngeno dorobuni ya Johannesburg asina pala Pretoria Proconspirate za kwenza ka 26 asina Springs on 24 Fernache ngone 25 musi traversa pala Cultureville na honi rukobona mocho bude bukuma mateko na namusi khari bude pala bundo la Limpopo roza ewa di mocho bude bukuma ono kubikwa pala Giyani pala Musina na pala Thoyando za nini na pala burana honi rukobona mocho bude bukuma mateko na namusi Pegasport stokwenza za pala 26 mukopani ndi 26 bila na honi ewa ndi mocho bude bukuma musirisha kundu na Mpumalanga na honi ndio kubona honi mocho bude pala Mbombela skukuza na pala MLM Kondo ewa stokwenza temperature za pala 22 atina standard tina honi ndio bude bukuma mocho mateko na namusi karimudi ya KwaZulu Natal basongo hango na mashota sikati ananga kadipera pera anakotoba hapo aperekezwa nanga mimuya ndio ngazo bakobona pala Ulundi Richards Bay na pala Durban ewa temperature ndizabude bukuma temperature pala vunila Eastern Cape atina musirobela pala Mthatha konse na pala Gqeberha musirobela pala Maletswa hona ewa stokwenza za pala 29 vunila Western Cape na hona rekomona mocho bude bukuma temperature zintabu kuma pala Worcester Laingsburg atina pala Beaufort West atina George Horn stokwenza za pala 27 musiricha debula hakapa na hona rekomona mocho bude bukuma pezi temperature zintabu kuma pra Carnarvon DR na pala Kimberley Sutherland stokwenza za pala 33 karimudi ya Free State na hona rekomona mocho bude bukuma Bothaville Sasolburg atina pala Kroonstad ndizabude bukuma pala Webna rusahangu na pala Forest Smith musircha rasa vunduni la Northwest na hona rekomona mocho bude bukuma pala Drobuna Potchefstroom Rustenburg na pala Klerksdorp atina hanga macheloni ungakatuvua huna makole otibawo pala Mahikeng pezi handi zabude zi temperature sandur kones doska pala 26 di 29 pala Tosca Vryburg na hona di 29 Taung na hona 30 Bloemhof na hona 29 atina musircha nelanga ngom pala Ottosdorp na hona rekomona ungakatuvua huna makole otibawo pezi musircha taba ado palangana helino di komba kave mateko na bude